थमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बा मया पुना मकपू तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फावगी मरुवेबा पाव पिजरी हौखिबा सेनबा सहिदा गवर्नमेंट की रेवेन्यू लुपा करोड़ चानिपान कुंथ्रा माथोई लाकपा ngमख्रे मथंग सहिदा लुपा करोड़ समापन निफु निपान यौनबा पांदम थमनि हाइन से मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोखरे अमसुंग डिस्ट्रिक्ट मंगा की मेडिकल ऑफिसर सिंगदा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना मोर्चुअरी वैन खुसिनखरे हौजिक पाव संदोंग लपिजरी हौखिबा सेनबा सहिदा गवर्नमेंट की रेवेन्यू लुपा करोड़ चानिपान कुंथ्रा माथोई लाकपा ngमख्रे मथंग सहिदा लुपा करोड़ समापन निफु निपान यौनबा पांदम थमली हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोखरे बीजेपी ने लुसिंगबा गवर्नमेंट असिना सही अमा मपुंग फारकपगी मणिपुर मियाम दा पीबा पाउजेल अमदा चीफ मिनिस्टर ना वाफम असे फोंदोखिबने ममांग द गवर्नमेंट की रेवेन्यू लुपा करोड़ संवा मरिफु तरुक खक खोंगलमी फॉरेस्ट यावना तोंगान चोंगानबा डिपार्टमेंट सिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन तौबा अमदि GST सनरपदिगी अहेनबा रेवेन्यू असि लाकपा ngambani गवर्नमेंट असिना स्टेट असिदा साखोत थरांगी थबकटा खेनाबा लेरिबा सिंग पुन्ना साखोत मिननबा अकनबा थबक लखले सेंजा थुमजा लेतबा मियाम दम इयंग थंबा लैंगाक अमा थमनबा मियाम की नुमित अमदि सिंगी लुसिंगबा सिंगी नुमित पांगसोपना मियाम की अनिंगबा पाम खंगदोकपा ngamle सेक्युरिटी की फिबम सिंथानिंगाई ओइना फगलपग लोइना अनोब गवर्नमेंट असि लाकपदिगी बन ब्लॉकेट लैहंदबा ngamle ngamkhai lansilakuna ain kaina sanglakpasing tinganaba more behang amadi jerida security की फिबम फगले सही असिदा तोंगान चोंगान बा लालौलुक की कादर हुमद्रा ग मंगारोम संगजरखरे मकोई द पीबा अलाउंस के सेनफम हेंगटनबा गवर्नमेंट फिरप लौरे सिंगी एरिया सिंग साखो थरांगी लमदा मानबा साक्थुंग पिनबा मियंग थमले अहानबोयना उखरुल सांडेल तमेलोंग सुरसानपुर सेनापति कांगपोकपी अमसुंग जेरीबामदा नुपी कैथल सिंह साधुना अयाम सरुक लोइसिले लुपा करोड़ कुन संगना सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मॉडल स्कूल अममम थमनबा थौरांग लेरे धनमंजूरी यूनिवर्सिटी एकाडेमिक सेशन असिदगी मथौ हौरगनी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमा हैरोक्ता थमनबा सेंटर ना अयाबा पिरे मियाम गिदमक तोंगान चोंगानबा याइफा थौरांग पाइखटपगा लोइना खुदोंसाबा सिंग मियाम द हेना फंगनबा होनगनी ममांगी सहीदा गवर्नमेंट असिदा मियाम ना कॉर्पोरेशन पिखिबगुम लाकदबा सही असिदसु मखातना पिबिदुना हेना साखुटपा स्टेट अमा ओहेनबा होनमिनसी हाइखी होजि गवर्नमेंट ना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग द मॉडल स्कूल्स अदुगा इम्फाल ईस्ट की एरिया खरा सोथरबा जगह खरा यावना मॉडल स्कूल इनखनबगी कोई पकरोड़ कुन मुकी सांग स्कूल अमदा मदुगी कोई प्रोसेस तो लेरे स्टेट गवर्नमेंट सिना स्कीम अमा छोबगिया सेंट्रल की स्कीम्स की मखादा 1,75,000 गुम हाउसहोल्ड सी पावर कनेक्टिविटी मई थालमदबा 1.75 lakhs यम हाउसहोल्ड सिंग कनेक्ट पीदबदो कोई पीननबा फ्री पावर दे पीननबा होनरे मई थानन लेरम विलेज कयामा अखोई मई थानबा ग्रिड की मखादा अमदि ग्रिड लाइन लेतबदना अखोई सोलर की मखादा कोई पीबा होरे अदुना 125 another village ama khunna mai khoi 2019 the cover togani Directorate of Health Services Manipuri Khangalaba District Mangada Health Minister L Jayant Kumarna District Medical Officer Singda Mortuary Ban Kusinakre Lempelda Labor Indian Medical Association ge holda pangchukiba tharam aduda Health and Family Welfare Minister L Jayant Kumar Health Services ki Director K Razo Yawna atay mari leinaba official sing susaruk yaki ngasi mortuary ban Kusinakra District Sing adudi Imphal West District Susanpur District Tamelong District amadi Sandel District ni Minister L Jayant Kumar na haikibada Health sector asi ngasidi yamna sauba industry ama oirakpadigi infrastructure amadi specialist Dr. Singh matam gasana bamong da thamle award pa lerabasu masage lejari by staff singna honabadigi phibam yamna phagat pangamle Manipur super specialty hospital ama PPP model da atuba matam da sana ba honari masin health sector de hena phagat han mangamlagani haiki mi mi life sector mi mapang kala na mi chele ko ni adana ko department ya na mapang kan ba ni ya na amato ya unified ko ni ko ya da ba acho 500 bed hospital ma super specialist na ya na adagi super equipment na certificate na ya na
tawbi ge hay da hai taw da mayam sing sing masila koina koina si main po ba ni khamjar ko so ni tumne le tu ya da hai da aduna la da ko mi ya da ba ma ta ni no ka ko na mi ya ka ko ti na kan hai da mi ya ma ni tara ki stem le to na ma ya na ko amma mi to department chi ki ma kan mi shi da to ma kan mi tara ka ba ban le da ba chi ba ta state like Manipur bordering Myanmar and other countries in Southeast Asia matu le ma kan ko ti ja ko capture to ma na ma ta let the Myanmar ba ma ma ki jakana ba ba ni chi ba ba ni ba comment where will be our future be tumde la to ko le jakana ba na ha na ni na ta city challenges ba na sila na overcome to ko na ko nam da ba da Tungja Health Minister L. Zainti Kumar na mortuary van sing adu magi district singa satnanaba lamthaki. Thasigi tang tra tarutigi kun faba Manipur University da pangchokodoriba sama manga suba Indian Science Congress ke mari lenana Manipur University ki Professor Official Amadi Mahirus Singh oiba Maira ke khongsat ama Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullah na Rasbaban degi lamthakre khongsat adu ke lamtung pam Manipur University da oiki Governor Dr. Nazma Heptullah na haikibada Science Congress asi pangchopana hawalak diba Mahirus Singh da ahian ba science ke inot ama piba ngamlagani haiki where all science is involved. The food we eat, the life we live, the plant and the bounty of the nature we share, it's all got science in it. And this scientific temper should be there in our students. And this is a very nice way that it's going on, and the students are carrying it forward. The Science Congress has got women scientists, it has got student science, children, and there's no age bar as far as learning and knowledge is concerned. Every day we learn something. Ancient monument and archaeological site and remained Ekimakada ngak senuna tamliba Ukhrul district leba Kangkhui Cave Nongdu tamatamda gari sangma yabagi lambi oidri Historical and Cultural Research Center namafam aduda thijinba chatpada cave adubo yangpham phajana semlabasu amadi guest house ama saramlabasu lambi gi phibam sarkar nam yang sangba watpadigi phibam phatri hiramasida report ama President and Germany ISTV the Chalai Shiga, Sing now Sing Shiga, Yamu Mari Agum she went down Haidina Alamashi Haishi. Mashi Mungi, genealogy the show, I report the Machines of Commission, Eden Lady, Chingsum Baga, Mashik Sina, Matam Kumaga, Quigi, Yang Kopi, Adegi Matam Daraga, Quigi Shika, Quiganoshe, Willam Rida, Palambagi. As an Hariba, Quigi, Kampu Shushi, Machine, Yam, Mystically, Yamaru, Marila in Churumina, the Historical and Cultural Research Center, Hariba Center, Organization Shiga, Singa, Sonaraga, Magi, Imam Shemaga, Sigum Lava Yamna Maru, even Mapam Asida, Yangula, even Langkoiva Amana, ISTV the Mapam Asigi, Pazava Amadi, Mapam Asibu, Yonava, Lady Lambi, Asigi, Matanga, Pendabo, Honkan, Pundor. Mapam to the Ampazava Taina Yakogi, History Wova, Adana Yamna Karatoma Pazava,
अफम से लाग देखो वाप पुनम लोई कावरे अफम से लंबी से कोने लाको मतम नंग सागी थेंगनरपदो लमसी फजना मफम से सेबिरगा को मा हिस्टोरिक ओइबनिना कोमिंगी साइडगी होनाबिरगा मयामगी टूरिस्ट की जो ओइबा अखोगी थाइनगी को थिजम खोचनबा अंगाम मैम रिसर्च को मैम जो खुदुक चाप लंबी सेमनि लंबी से नुंगाई दबगी तंपा की मिला कुछ याम नुंगाई द्रे तो याबिरदी लंबी से फजना सेमबियो हैना हाइनिंगने असिगम लबा यामना मरु ओइबा मफम असि हजिक लैंगाकना येबनबा मफम दि सेमले अदुबु यौनबा लंबी दि सेमदबना मरम ओरगा अरा खजिंगा यामना खुदोंग चादबा कया मयोकनरी मरु ओइबा मफम असि यौनबा लंबी सेमदा करी मांगजबा लैबनो हाइबा सिसु लंकोइबसिंगी माइकैदगी हंगरक्ति ISTV पावगिदमक्ता पावदमजरिबा निथोखंगम सना दावदैदै खांखुइ लेखु खुराई केंद्र के मनुंग सनवा कोंगपा लाई हिडियन लेबा उगी थोंग सेमजिनबा केंद्र के MLA एल सुसिंद्रो नलमदम अदुम के मियाम द लुपा लिसिंग यांखै खुसिनख्रे अमरमदा ngarang thong digi angang ama tai hairiba phaknung da leiba suspension bridge adusu semjinaba lamdam adum ke miyo sing lupa lak ama खुसिनख्रे MLA na haikibada athuba matamda thong asi RCC thong onthona ba honari madu ke matamdu yaudriba phawbudi mahak ke local area development fund gi lupa lak manga kai thoktuna semjilagani haiki कि नखोगी सरकार की सु यामना मफम खुदिमोत डेवलपमेंट तौरपना मरम ओरकांदा अखोई खुराई केंद्र के मनुंग दे लेबा वुडन ब्रिज अपुलमना तरेट कुमजे अखोई डेवलपमेंट तौनबगी प्लान दा अखोई हापचबने दुबो पैसा की मरम न ओरकांदा अखोई जे याव गमदे दुबो वेरेस हाइबो मांगदो उरिबो थोंग असी की कनो से अखोई लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी अंदकी लाखदो 2000 अंदकी मार्च की हेक मतुंग दगी अखोई 5 लाख समा कुछ तरीके से रिपेयर टवर मतम खर चना बयान बदुगा एक फंगनबसी अखोई RCC ब्रिज अमा याम तुना सानबो कोई होनरनी कोंथौजम केंद्र के मनुंग सनबा ngairangbam amadi kamungda water supply scheme maning asi mahut minister Shyam Kumar amadi कोंथौजम केंद्र के MLA Dr. S Ranjan na sangaduna miyam da खुसिनख्रे थरम अदुदा PISED के additional chief engineer Swami Kanta amadi department की मकोक थोंगु official kya su saruk yakhi थरम का मरी लेना वाटर सप्लाई स्कीम की अकोबदा उजरा कयासु थाखी Dr. S Ranjan na प्रजा संगी दमक महाकी लेखिद्रबा मपाबुंगना वाटर सप्लाई स्कीम सानबा उरेप उयुंग तमलंबा अदु महाकना संगादुना मियाम द खुसिनबा फंगबद नुंगाइबा फंगदोखी मिनिस्टर TS Shyam Kumar na वाटर सप्लाई स्कीम असी मतम कुइना सलहनबा हाइबसी प्रजा संगी खुद लई प्रजा सिंगना मतम सान टैक्स थिदोपियो हाइकी इसिंगजी गाई मचा मचा तोरगा मई मई द नय इसिंगजी थानादा द इसिंग तोदगदि लेदगि सिस्टम ला इसिंग थामदा द बस इसिंग मुति रो मले इसिंग लेबा तसे दोर कनेक्शन न तोरगा द मेंटेनेंस फी ना तकाय के सिया बता दे वर्ष पर इसिंगजी माय पापु मंगले इन हदिंग बदुदि वर्ष पर माने इसिंगजी माय मांगे पालु के तो लई तकाय के द दोर कनेक्शन तो यो केस बदन पीपीपी यो अदुरि माय पापु मंगले अमरमदा लंगथाबाल फुरा मखोंगदसु हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना वाटर सप्लाई स्कीम अमा संगाख्रे थरम अदुदा नावरिया पाखंग लाकप केंद्र की MLA एस सुभाष चंद्र MLA एन इंद्रजीत अमदी PISED की एडिशनल चीफ इंजीनियर स्वामी कुमार यावना ऑफिशियल क्यान सरुक याखी लुपा करोड़ 3 हेन संग साबा वाटर सप्लाई स्कीम संगाबगे थरम का मरी लेना हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना सरकार ना पाइकलिबा थबक सिंग असि प्रजा की याफन बनि हाइकी कई तौर गदने अमसु आई हिंग से मसे खन कुई ने हिंग यारो आई हेल्थ से आई नाउगी आई कुई हेल्थ से फंड भी आ गई से हेल्थ सेक्टर से याम इंपोर्टेंट है यार मरु है मरु है से कई ना है जब है का भी हिला से ना तो तो पाती चाव अना बना पाती की जगह से अदा वो नो है नहीं लू नाम बना ले जो मतलब जगह से बस अना भी नहीं चंबा यार हम कोई मतलब को अदुने लू नाम द कई चनी हरि तागेने लू नाम बियो खलम चनी कोई लू नाम काने है मी एमेर बम चनी अब किसी ना है से फायदे के लिए इंपॉर्टेंट होय और जिन बफम जाना पोते लोग बता करा बल लोग के की कुमान खुला बता करा वे हम द केस या मरु
सरकार के थौसिल मखादा डिजिटल इंडिया अमा ओहेनबा पांदमदा ऑनलाइन सर्विस मियामदा फंगनबा वाखलोलदा कॉमन सर्विस सेंटर सिंगना मियामदा कानबा पिरपगे सही अनि मपुंग फारपगे थरम अमग लोइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना कॉमन सर्विस सेंटर मेला लिसिंग नितराग निपान ट्रोंगलाविदे लेबा कॉमन सर्विस सेंटर दा पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी बिष्णुपुर अमदी कॉमन सर्विस सेंटर एसपी भी मणिपुर अनि की मखादा कॉमन सर्विस सेंटर ट्रोंगलावी अवांग सिन पांगथोखिबा मेला अदुदा मोइरांग सिटी ब्लॉक के बीडीओ के जादुमनी ट्रोंगलावी तेरा खोंगसांबी पंचायत वार्ड नंबर 2 के प्रधान नंदो यावना अतई मरी लेनबा मिय केना सरुक याखी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर परसेंट ओइनामना भारत सरकार के थौरांग अमु ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगे लेरिबा खुंगंग सिंगदा कॉमन सर्विस सेंटर सिंगना पीरिबा कानबा सिंग अमुक हेना अहोंग ममलदा सर्विस पीबा नगमनबा इंटरनेट वाईफाई सौपाल असी इंस्टॉल तौरमलगा चलाइदना थमलिबा असी मरी लेनबा सिंगना मियंग संगबियो हाइखी चौखटनबा डिजिटल इंडिया सु माइपाकनबा मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना सि थुना याहनबिबा कॉमन सर्विस सेंटर सिंगदि रेडी लेरे बीडीओ जादुमनी खुंगंग सिंह लेरिबा मियो सिंह लाइक लसु हैतबन अयामबनी जॉब का सुबगे सेल काइथोनब होनबदा बैंक क्यू लेप्तुना अवाब मायोकनरंब अदु हौजिक्ति वानिंगा लेत्रे कॉमन सर्विस सेंटर अमदे हेक्टर सटुना सेल काइथोप याबगी खुदोंग साब लेरे हाइखी इनरदना बैंक लेपुदना अयुक्ता आइगी थबक इंगाम सेंटर बु लोयरमगा बैंक लेपु या तसेलेके थबक सुना थबक तमना कोनसिता लागा अदुम हांगिरनि हांगिबदु खुदक दम यानि हौजी पावगी मरक्ता ना अतेन ब्रेक अमा लौमिनसी Goods and Services Tax GST da register tawbiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawbi February thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba March kitang kundani Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawbi Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Rail Star quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Rail Star Building, Langtabal Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi tatatis college di mamal suma phang kuding chamane yo sumang roi pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amam pirisidi tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar dudi sana gi mohut yang na sin bayar Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open for first batch. Class 12 CBSE, 6 months advanced foundation course. Class 9 and 10 CBSE, 6 months advanced foundation course. Class starting from 15 March 2018. Class timing 5 to 7 AM, 4:30 to 7:30 PM. Van service. Hostel available for boys and girls. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban Borang Lebek Bachin Bus Park. Hakchangi labor solat padagi producing attaba. Hakchang choktarba. Tumba chaba yaraktaba. Khong hama nungayaktaba singidabak. Amatta naraba upaidi. Jolip syrup. Amasu Jolip capsule with changinis nabio. Kaidowina? Kanano? Kaigino? Kaidobiyo? Masipumna. Loi lebidi gari ahan maga tongba ngamdrabane. Khura laga tongni khaliba namai doi kaidro. Senbun puthoga leibidi ngamdra. Senbun puthokna leiba ngamdrasu Imphal Finance na salo. Ai jo ahan ba lei ngamdra Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na longbu manung de gari loan lobu yabni tong chaba pijari. Adom na pam makal gari kudingma lobu be yabni. Break tungda makata pau pizari
Art of Living na Satharakliba Youth Empowerment Seminar ngasi ZEO Zone 1 gi makhada leiba Langjing Government High School da hawdokre hawdopge thalamda Zone 1 ge DI yaw na mari lenaba miyo singa saruk yakhi Langjing Government High School ge Head Mistress L Nirmala Devina Mairu Singna haksang fana leiba tangai fade makoida pressure leitana wakhal khantha hannaba khongthang asi lokhatpani seminar asida lakliba tang taraganipan phawa sathaki gani haiki Art of Living se masisina akhoi kunsida thengnarakadaba kayama yamna laina akoina masi akoina mentally physically akhoi gi thengnarakanda life ta phajana successful loina chatkina na bigidangta adugumba hariba art and living program se jatha jabani Making digital marketplaces fair haiba hiram sida nimit nini gi oiba khana nainaba amadi miyam bu bhab taminabagi workshop amangasi konung lampak to leiba lamyan basangan da hawdokre Consumers Club Manipur National pangthokkiba workshop asi hayeng market tangtaraga manga World Consumers Day gamari leinana pangthokpani haukiba December kunga mari National Consumers Day dagi hawduna club asina Manipur gi mafum kyada National Food Security Act ki matang da letna satharakiba awareness pibagi tharam palansu hayeng loisingani hari napsa amasung atai scheme sing Manipur da yauraklaga mangliba amadi government na miyam gi damakta kari miyang thamliba haibasigi matangda club asigi president ti Pulsana wafum kya phongdorakle Luribadi Bharat Sarkar na piriba asuk phajara scheme mayam si akhoi Manipur yo matamda umang mang basineba khone yamna chekchini masi yam chena loina khangini mamangi assembly da yongna report ngatani Manipur question kya sin bathunda akhoi gi sing thasunda phangde sing masing sunda phangde si complain ang panel legina sigi complain mayam sigi manung sida chief minister and birena magi miyang unda badung amakhta mayam hangi wahangi matung ina mana pigi reply apne khabar thine mamangi akhoi gi matang monda mangi ba chingi phiom de akhoi madu wakat pirakano haiba masagi kamera ma yawre sini akhoi na faide ngak matam dura chief minister khangde adagi ibobi khangde ranjit khangde oken khangde makhoi lonam MLA ne moigi matam gi sing ni mang yu myam RBSK amadi NPCD CSK miya makada Manipur Heart Foundation Sky Hospital sinna nomagi ever free eco screening asi Bisambur District Hospital pangthokre tharamadu da mari lenaba officer kya saruk yaki tharonga mari lenana Bisambur District ke medical officer Ais Babisan Devina haikibada sahi taraga nipan phabagi manungda leiba angang singi heart screening tawraga sarkar na recognize toba mafam single lemna surgery tobai khudong saba phangnabagi damak amadi sahi kuntra manga gi mathakta leba mipum khudimak ta heart naraba sing khangdok na bagi dama screening ke masi pangthokpani heart naraba sing khangdok tuna lemna layang tuktuna na da yekana masamu phaba angang ama oin bagi pandam da pangthokpani haiki sida cover tori basi RBSK gi makhada 0 to 18 year da leiba angang khudimaki akoi gi heart naba khud screen tawraga akoi gi leiba government recognize tawa akoi gi state mission da daga tied up tori ba jaga sing da free heart surgery tawai khudong jaba phangna bai da makta aduga loina na akoi 35 years ki abab ta leiba ahan sing sida hana naba sing je detect tawraga mukoi akoi gi anaba sing do khangdok na bagi adugi pambai da tawbani smaina khoi na chum chatharak wasida akoi gi district sida angang yangkhai mu detect tawkhare masigi manungda akoi taret amadi akoi operation tawkhare smaina tawdana chithan andaba leiraga su akoi gi 0 to 18 years ta lehowa angan singsi akoi gi RBS ki program gi makhada si eco screening asi tawraga any heart ta hole leba sing do detect tawraga akoi gi lemna operation tawraga akoi gi tungda nadaba akoi gi sapchana soinai daba angang oina akoi gi mayam ga hingbangam na bedamta adugi pandamda pangthok jaba program ni Lilong Sasingda Nauna Saba SDC Office Building of Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Samna Sangakre Tauram Ajuda Revenue Department ke Makok Chongba Official Amadi PWD ki Engineer Lilong Nagar Pansat ke SR Personal Singba Kyana Saruk Yaki Karam Samna Haikibada Apik Pasen Pam Karagi Damak Karmasari Amana Tungi Mangza Gadaba Tabak Wadabadi Tauroi Dabani Tungi Mirolgi Kalaga Tamu Senga Tabak Tobiyo Haiki Aina Tawdariba Tabak Tugi Tawbiman Kangboina Karigumba Gip Kara Masana, pirak patuna tungamba manewa. Aduga intentionally, pasatu Peter gadi lamu oloi, nangi nama oloi, maram haidana tawdo. Adu maki ai si jagasi oi banina. Adi tawaning de, tawbusu leiki, tawbusu tawhalakanu. Aduga ai di complaint se maram jana tawlaga di action khargak lawi ko ai magi migi thi dana masi made very serious. Masi ai
yamna sida compromise kya tawande aduna akhoi ngasi randi tawriba adagi minister oiriba prajana mute orise praja gi damakta ne ngasi staff sing thabak tawrise praja gi damakta ne praja gi damakta akhoi na tawjariba thabak tu gi kari gumma khara sarkar na maduda adi akhoi hinjanna bagi mateng pibane adu da pendhok se yam hinjanna adu yadagi adi wakalon se koi thadok si March tang tareta Standard Robert Higher Secondary School the Galaxy Institute of Sciences Lilongi Maheroi amana examiner ta pamai sinnabada thingnubagi damak Standard Higher Secondary School gi oza nupi aninda puram kiba thawong bo yaning daba phongduna school sigi geta wakam pham chathakre school sigi student union gi president Z Durzina thokiba thodo adugi matang da education minister amadi Manipur Sarkar na mahut Muhammad Sahat Alam ki mathakta action lokapio haiki union ki oina lisa sanuna takpi tambidiba ozada phuba haibasi moral yaudaba thongni thodok asi matungda amukana thoktuna ba sarkar gi maikadege mi yang sangbiyo haiki exam mangda apna exam ki fazna ta honsi nandi haina ki minister of student organization amadi honorable education minister zu khawba pe de kemta isba exam ta lokati je na pe participate ta ujagadi matang da froza satranas mai dum purapa yai na khazeng adu sigma de makna ko ba pe student organization de amadi honorable education minister de ta ta na ba na mating chang na pangbiu sigma je pe ta ni je ma to Kongpal Singang Bom Lekai Digi Yumnam Napoleon Koba Sahi Kungamangar Suraba Miyoi Ama Ma Kiloina Bi Tangzam Ningol Yumnam Ombi Nervarani Amadi Makoi Aniki Sahi Ani Kaktangai Bin Masani Piga Punna Haukiba Maskitang Amagi Ayuki Pung Taret Lom Taba Matamda Mayum Digi Toki Digi Tiba Kangre Hadi Napoleon Haiba Miyoi Asikulai Kusuni Masam Teli Mamai Sangi Fit Manga Inchi Maridom Wangi Hadi Yumnam Ombi Nervarani Asi Kusungawi Masapai Mamai Koidanai Foot Mangarum Wangi Hadi Makoi mang kibagi matangda Napoleon gi apokpa yumnam Ramesna Porongpat police ta wakat kre kanaguma sinna makoi bo thengna bilabadi manak nakpa police station atraga mobile number 8413950560 da pau PBU hiding Hauji do shilakpada maru eba pau amuka hanaw Haukiba Senba Sahida government ki revenue lupa crore sanipan kuntra mathoi lakpa ngamkre mathanga Sahida lupa crore sama Manipur nipan yauna ba pandam thamni haina Z Minister Nongthongmom Birena phongdokre amasung district mangagi medical officer Singda Health Minister L Zain Kumana Mochori Band Kusina Kre Haji Fabu gidi ISTV Santok Sabah Pau Matang Asida Loizare Miyang Tabi di Bamayang Pun Namapuso Amuk Kahana Kurumzari